ya ene doko piemu e wo TikTok ai busu enya sam ketwa e wo TikTok ne nyina ne say yenua ba bi e descend e wo na bo Kennedy Agyapong so a o kire mu say Kennedy Agyapong e ye mambofo e ye o mamboni a kire say on server so be di NPP party no enim o di nsem bebre tudwa wa bra na yenua ba bi a friend say president e ye Jennifer Ochindakon e wo stini programmer o si de bia no e wo TikTok e no so na yenua ba e di nsem yi ba betudwa na ebusuya the best I will say, like it now subscribe to Ghana and some TV. That's how they in some Akosua Ghana say politics, trending issues, any trending news no near the bro, our Ghana and some TV so. It was some young uncle share our video now in your bano, a descend of the Japan so. My friend in some baby, I can't say be a fan on area. Baba never be income. Because that time no, not COVID in any way needs now much back a crack. Obia ho ekire no na wo kwaka asem yi se doctor ama wo sika twitwiri die se re-election like ensem bebre na no odin me say na me pe Kennedy asem papa me ye delegate last year me to ma Kennedy platform bia me ko bia me ka se me to ma honorable Kennedy di ntia na me pe na asem na me nim say ono de na ne edin obetimi aboa ya me ye wini power but after say Dr. Rini ye no nanka meme hwehwe se e wo se nyina ye kabom as one people nanka ye cooperate to me but one kasa wo Kennedy ni gina chire wo papa yasia to the extent say me dey allegedly me ni proof but matete say utua sika kra ma ebinom se momo nkoto aba look at this etibusa on say wo na Rini e na Dr. TH no so ye wo sa enke be ye wo de enke anya wo de what must in Kenya with it? But who Jessica, even wow sit crano, as send one crano, with German this 4-5. Oh, boy, a year can say, a Kwame A+, a money we need. Sit and can say, or ancestor no cranny we need sitting. I didn't know so, yes, sir. Nurse, I quack, yes, say. Who yena was say, Kay. I don't know, yes, sir. Meanwhile, was a party need a wood dog party no, party need our comaso. Me dear, there be a mecas and any panny, yes, some no. A woman say me per doctor, but any doctor and I may some not and a doctor. A genus in peace with the DMP for them, Eddie and you may be ever to dry, me free nechi. Because yenina or sunama ni kuno, and a yenina yes soon. Or soon tin a yenina ye DHD, and your doctor and any Kennedy, and any other person. Se see ye ka say se kikiri nyame mfasa ama na Kennedy wini a ye NPP for ye ntimi ka say ye nkoto aba ma no ye bekwa koto ama no but sa na doctor nso wini a wo na also working so side no when say ye NPP na koto aba ama no enye doctor mo ma ye mfa nkabom wo te wana na mo pen kabom se mo ma ye ni say ya enka fan entity mo ama wo unko platform bia unko Kennedy platform bia so a obuka kwete se wo mu twabo NDC fo da NDC fo nse hunu mo di ne Ghana nyina unko mo platform so mo ka ho asem da de biom de papa no doctor ne si wo ne ye twabo no ne ne yire aden na mo yesa aden na wo ne wo so kan wo candidate betimi aye aden na won ka kama Ghana fo nte Bray yi ba ye a oye do ono na betimi aboaye Kennedy na betimi aboaye na me busa ne se na mpese mbusa ne se policies ben e na Kennedy de ba wantimi amoba akokra enioma wa ye atwam ye ka ne obi aye atwam de ne doctor nso 2012 ani ye pe mema amomagina ye ka ne sa adaka ma defend party no doctor obi adwane doctor na ko yi doctor ene ko gina mu e ko defend party e wo court eno nso so Doctor Anso di nisika abua even ye recent conference ya ye koyeye Doctor Nkoa esika wotua de boa program ne was 80% na Kennedy e di nisika ko fa mponko ene nkofo so mo ma meheli no enti ye kase obi aye bibia omo nyina mpanimfo no obi aye bibi obi Suppose kasa ye bibi wo enena je na o kan semi na ye medepa wo se empanimfo ni bi wo kra omu wo sika e wo nimde e wo certificate chen wo mo kwakopre and it's true ye kasa wo bi aye party dia wo bi aye bi na kra
Agyapong na ye susu yi ye kwa ye wo fom mpo no kra say ye sorry ye to bando ni begina so e defende ye to bando e ne begina life e defende host no no so to bando equally no so to bando e na di host program nti obi ye bi enya Kennedy nko na aye obi ye bi ewiase so ama yonko ntwa nkwa usu wontwa nuru mumie nyai saade na ye no ye nyina ye party baako unko gina MDC platform so unko gina Kennedy platform so ntese omo bo NDC fo achi da enyoma bone ekoso won Ghana nyina omo nka bi da ono abo Kennedy gina yekobu ye nkofo wa ablekuma de na obeka dai wanka hwe because ayene de hawa kumsi ne kwa ya bo no no issue dada utimi ka che hawa kumsi se obema na lucy ne seat ampani ampa ma me ne lucy elucy ye ebi kra na wa anya hwe ebi ane uka ne keke ba wano a wode aka abemu ntine ye de be hyawo sa wona waye ade na wo yesa ye nyina ne epe wasemu but because of a nneoma bi a wo yetie party wo so wo do party ne da makoma so na grassroots e die na wo as MP no wo be ye MP die na wo ye bo a grassroots edwuma say na wo bie ma grassroots a wo nya bi ye wa TV stations no kra no wutwe mu kasai eti mama ye nyai sa mama ye nyai nya atwom no na yeso ye nka no kra nkyere mu ye ntime fa Kennedy wo ye good wo ye nyina ye do no na so na nka Kennedy he doesn't even deserve to be in some AC ewo Ghana so we share video ya me bo edikire wo ye nwa ba yi e kire say NPP lose 2024 general elections ni na no ye pe obi a de boso so bone babone pa dia na eye honorable Kennedy Akompri Agyapong o kire mu say honorable Kennedy Akompri Agyapong e kan sem bebre ye niema bebre a NPP party no anya akono e wo Ghana fo anim eno enam so e ma NPP party no e lose 2024 general elections o kan free abra NPP e call eye special delegate kwato aba August 2023 a na bukan Japan fa phone kan san sem bebre ani mu na ko kan sa akasa bi a o say mema o showdown ne be ye one of the major words and man for use showdown o kire mu say honom na sane mani na start free na edididi mu ama odidi amanfo atem kasa tia empofo bebre e kire say MPC bebre omo eluso omo seat na so na oni omo our personal beef eno nam so in a NPP or so kokoma nyoko no actually a lot of votes and a lot of seats in the 2024 general elections and ten year ban no kire say NPP say so kokoma nyoko no person mo samba power dey a Kennedy Akompri Agyapong dey onye obi a obetimi aboa ama NPP party no aba power no kire mo say nema Kennedy Agyapong ekeka ye ne nema oyeye no say yekofa ne ba somebody lead the NPP party na just NPP party na ngasa no enye ready some person omo ba mu biom na we enam so magana fo bi nso e kire say de o Canadian kan no kre na mom no omo no enya adwen isan say omo so hunu say onabu Kennedy Agyapong no aye dwuma pa de abo NPP party no o share from 1996 ba bepim 2000 2004 2008 2016 and 2020 elections na onabu Kennedy Agyapong play major roles e was our election no mu eno ntino say de enwa ba ne sama o de tudwa no omune ne adwen dia enye ye we as my lot of conversations aba media no so ebusuya akopiem o TikTok dia on wa butu a on abo kem in the campon so asomu omo say hey aba besia wan trading na wanye dia anto bebi antena enema de be ya one de obenu ho say just odi on abo ken asembesi TikTok aba kan we any nsembe be ne ekoso TikTok eye nda no pa ya ma eye entintan fidie ai fa ne TikTok no eso ai hyehyehye a ebusuya enya asem ketua dan na won so odwene efa asem anua baaye edito odwa ma ye hu adwenkyerɛ e wo comment section ni mu uwi a na wa subscribe wa like na wa share e de ma wonua bi na no nso enya bi atwe Ghana Nsem TV e na woni guso a wo hwɛ ye ha de e de ne ma fa Ghana ho e ne ye de bro midin e de promise de blogger